실로 우리의 죄를
Pues les rogaría en el amor del Señor, pues pongámonos de pie y para poder darle ese fuerte aplauso al grupo, para poder alabarle juntamente con ellos las alabanzas al Dios eterno y al Dios vivo. Demos las alabanzas al Dios eterno y al Dios vivo. Demos ese aplauso, sí, por favor. Amén. Te damos la gloria, Padre Santo. Ahí donde estás puedes inclinar tu rostro. Es un tiempo tan hermoso. Su palabra dice que es hermoso habitar todos juntos en armonía. Vamos a cantarle unas adoraciones a nuestro Padre amado. Pero
lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. ¿Dónde estaría yo, Señor, hoy si no fuera por tu gracia? Solo te llamamos a tu nombre, Señor, cantándote Jesús, Jesús, Jesús. Te agradecemos, Padre amado, Señor, por el sol de la mañana que tú nos das, Padre, por el aliento de vida que nos das. Te adoramos, Señor.
gloria a Dios, damos gracias a Dios en esta noche. Por favor, amados hermanos, puedan tomar asiento. En esta noche vamos a invitar a un siervo de Dios, a un varón de Dios, que también nos estará guiando en la oración. Amén. Es muy importante la oración, ¿verdad? En cada creyente, en cada cristiano, en esta vida de creencia, es muy importante la oración. Por tanto, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Jairo Benítez. Amén. Sí, muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente, amén. Muy agradecido con Dios por esta oportunidad que Él me da de poder realizar la oración y entregar este tiempo a Dios, ¿verdad? Poder contarles brevemente mi testimonio. Yo el año 2019 pude recibir la salvación escuchando la palabra de Dios que nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa palabra llegaba a mi corazón. Yo vivía en mucha condenación, entonces cuando esa palabra llegaba, yo podía ver que es la voluntad de Dios que seamos santos, que seamos justos, perfectos delante de Él, no por lo que yo había hecho, no por mis méritos, pues yo era realmente malvado, sino era por la gracia, por la obra de Cristo Jesús, el cual murió por un pecador, el justo muriendo por mi persona, un injusto, y gracias a Él yo puedo ser salvo. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Yo les pido, por favor, vamos a entregar este tiempo al Señor. Todos podamos inclinar nuestros rostros y poder hablar con Dios. Amado Dios, Padre, Señor Jesús, en esta noche, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por este tiempo que usted nos permite, Señor, de poder tener la comunión, Señor, con su palabra. Tú estás trayendo a este gran siervo, Señor, desde muy lejos, Padre. Tú permites que pueda traer tu palabra a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Poder escuchar ese evangelio que llegó a nuestra vida, Señor. Ciertamente nosotros estábamos perdidos, Señor. Así como ese hombre, Señor, medio muerto, así estábamos nosotros, Señor. Mas el buen samaritano vino a cada uno de nosotros, Señor, rescatándonos, Padre, ofreciéndose a sí mismo como pago por nuestros pecados, Señor Jesús, y limpiándonos con su sangre. Gracias por este evangelio tan puro que pudo llegar a nuestra vida, Señor. Ahora estamos seguros, Padre, así como dice el libro de Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú nos has libertado de aquello, Padre bendito, nos has declarado santo, justo y perfecto a los ojos de Dios, Señor. Gracias por tan grande salvación que tú derramaste en cada uno de nosotros, Señor. Ciertamente, Señor, este evangelio es de poder, Señor, poder de salvación, dice tu palabra, mi Dios. Gracias también por cada uno de los hermanos, Señor, que en esta noche, Padre, pudo disponer su vida para poder estar presente, Señor, y recibir, Señor, la palabra del siervo de Dios, Señor bendito. Que esta palabra que recibamos, Señor, pueda quedar muy guardado en nuestro corazón, Señor. Y así como de gracia también nosotros recibimos, también de gracia poder anunciar tu evangelio, poder compartir, Señor, aquello que estamos recibiendo, mi Dios. Muchas gracias por Iglesia Misión Buenas Nuevas, Señor Jesús, por Pastor Andrés Lee, Padre, que organizan también este evento, por Iglesia Generación de Fuego, el Pastor Marcelo, Señor, y cada uno de los líderes, mi Dios. Gracias. Le pedimos que podamos seguir trabajando aún juntos, Señor, uniendo más nuestros corazones, Señor, en su gracia y en su voluntad. Muchas gracias, Padre. Le entregamos todo en sus manos, Señor. Nuestra vida está en sus manos, Señor. Así de esta manera oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bien, gloria a Dios. Estamos en esta noche muy regocijados, muy contentos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están contentos? A ver, levanten las manos ahí. Amén. Hay gozo, hay alegría en la casa del Señor. Su palabra dice, vosotros sois el templo de Dios. El Espíritu del Señor mora en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en esta noche tenemos un video a continuación, en el cual estaremos observando lo que Dios va trabajando, ¿verdad? Entonces, pues está a cargo de nuestro hermano Josías, entonces él estará pasando el video en esta noche, ¿sí? Bien, gloria a Dios. Entonces damos lugar al video, ¿sí? ¿Está listo ya? Bien, entonces todos
podemos observar este video. La Iglesia Generación de Fuego se inició el año 2010. A la cabeza está nuestro pastor Marcelo Espejo Tapia. Comenzando el ministerio en el ex Cine Libertad, caminando en los pasos de Jesús. Con pruebas logramos salir adelante, con la visión de tener un auditorio propio. Y así se logró en el año 2014. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad, se puso la piedra fundamental en la que ahora es nuestra casa propia, situada en la Avenida Beltrán 2686, en la zona 16 de julio. Fue el trabajo y esfuerzo de muchos hermanos comprometidos con la obra. El propósito de todo este esfuerzo y años de trabajo es para llevar las buenas nuevas de salvación para el prójimo. Como está escrito, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Transmitiendo el Evangelio mediante campamentos, campañas para jóvenes, niños y evangelismo, llevando la obra social a los más necesitados, tanto física y espiritualmente. Como está escrito, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Alentando el nuevo nacimiento a diferentes vidas a través de los años. Como está escrito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Por la misericordia de Dios se lleva a cabo seminarios para la familia, conferencias, congresos, ayunos, estudios bíblicos y los tiempos de oración, con el fin de extender la palabra de Dios a toda criatura. Agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llevar la palabra durante todo este tiempo y el que está por venir. Actualmente estamos saliendo por las redes sociales. Acompáñenos por Facebook, YouTube y radio online. Que el Señor te bendiga. Bien, agradecemos al Señor por esa trayectoria que hemos podido observar a través
los hermanos han ido pasando y pues está plasmado ya en videos y lo que Dios ha ido trabajando, ¿verdad? Todo viene de parte de Dios, nada de nosotros, nada bueno puede salir, así lo entendemos, ¿verdad? Y estamos nosotros muy agradecidos a Dios por todo lo cuanto el Señor va haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces nosotros de igual manera agradecidos a Dios porque Dios alcanzó a Iglesia Generación de Fuego para poder esa enseñanza poder aprender, ¿no? A través de la palabra de Dios. Seguidamente tenemos al Ministerio de Panderos, Grupo Hetziba. Entonces ellos también estarán haciendo su presentación en esta noche. Ellos están a cargo de nuestra hermana Julieta Condori, quien está dirigiendo como líder. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso a los hermanos de Panderos, Ministerio Hetziba. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libre. Hetziba.
estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Dilo, cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Sí, Señor. Y cantan santo, 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 santo al gran rey. Y dicen santo, santo al gran rey. ¡Oh, te damos gloria, Padre! Tú eres santo por siempre. Alguien aquí puede darle toda la gloria y toda la honra. Alguien aquí puede danzar con todo su corazón ante el Rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Yo canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Wow, Toda la gloria para Dios, para el eterno Dios, para el Padre, a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Verdad? En esta noche estamos muy contentos, muy gozosos de tener la dicha de poder participar de este seminario que está llevándose por estas dos noches, y es la última noche en el cual juntamente con el pastor Mayum Juan está compartiendo la palabra del Señor en estas noches. Entonces estamos muy contentos, muy gozosos de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces en esta noche a continuación tenemos pues la presentación especial del coro Nueva Alegría, juntamente a cargo de nuestra hermana Silvia Duarte. Recibámosle con un fuerte aplauso en el cual él nos estará deleitando con dos alabanzas. Pues pasen los hermanos ahí que están, con un fuerte aplauso. Saludo
Agradecemos a Dios por la participación del coro Nueva Alegría, por esta participación que ellos en esta noche, juntamente con ellos, alabamos al Señor con esas dos alabanzas. Hay muchas formas de poder alabarle al Señor, amén. Otros con palmas, otros con danzas, amén, alabándole al Señor, deleitándonos en la alabanza. En el Evangelio de San Mateo nos dice la palabra del Señor de que Él pues está presto para poder compartir la palabra del Señor. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, su palabra. Nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios. En esta noche pues un siervo de Dios, ministro, que él está de la iglesia Buenas Nuevas, él está llevando por la República de Argentina, ¿no? Él está ya desde el año 17, desde el 2017, llevando allá en la República de Argentina el Evangelio. Entonces, para nosotros es un grato placer poderle tener aquí en Bolivia y poder escucharle. Amén. Entonces, pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor, un siervo de Dios, Mayum Guan. Fuerte aplauso. Buenas noches. 참 행복합니다. Estoy muy feliz. Manchay kusis kasani. Nira La Paz mahamusakti askawo kemas ni wakanku. La Paz manches pakanka desmayankin. Chantaps cuida kunayki tiyan sumaqmanta nispa. Chayta uyarispa ñuqa askata orarqani Diospa ñawpaqinpi. Qayna La Paz llaqtaman chayamusaspa mana allian chamurqani, pero tawa paqarin phanipi umay nanariwarqa. Chayrayku ñuqa Diosman orarqani. Chantapis kunan paqarin Iglesia Buenas Nuevaspi compartico. Tarde en pipis aswan fútbol pugllayku. Aychay nanawan kapis, pero Dios pisuyakuspa sumaqmanta puni k'acha pullariku. Pastor Oxu parnin puni aychay nanawan kapis, pero ñuqaqa sanu kasani nispa. Ñuqa orani, ñuqapis Diospa wankani. Tatay ñuqata qhawariwankapuni nispa. Tatay sumaqtapuni qhawariwan ñuqataqa. Pullasarqani tardeyninpi. Pullasaspa ñuqa qhawarikurqani. Mana samayllachu faltasawarqa chakisniypi llawchuyawan mana atisarqanichu samayta sunquypi sayasparsaman hina kasarqa. Charayku ñuqa chay futbolista Messi Boliviaman hamuqtin hinacha paypis karqa nispa qhawarirqani. Charayku Argentina kay Boliviapi fútbolpi pierdin. Ñuqakunan chayta entiendayatini. Manchaytapuni pachi Diosman quni ni umaypis kunananawanchu. Nitaq kunankama sunquypis allin kasan. Chay seminario bíblico niqta ñuqa aychaypi Diospa gracianta hapisani. Pachi. Kunanchis qhawarisunchis Hebreos libruta chunka t'aqayninpi.
Unimanta chunka hisqoniyuq kama ñawirisunchis. Unimanta chunka pusaqnin kama ñawirisaq. Layqa sumaq hamuq imaspaq llantullan manata hanaq pachapi chiqankaq imachu. Chayrayku layqa mana atinchu yupaychaq hamuqkunata chiqan sunasta ruwayta. Sapa wata uyu wañuchisqa haywanasta haywaqtinkupis. Ahina chayqa sichus haywaqkuna kutillapi llimpuchasqa kankuman karqa chayqa mana chay uyu wañuchisqaqa haywankumanchu karqa. Sunquq yuyayninpi manaña huchachasqa kasqankurayku. Kunarika yuya wañuchisqata haywaspa sapa wata huchamanta yuyarikunkupuni imaraykuchus torospa chivospa llawarninkuqa manapuni atinchu runaspa huchanta pampachayta. Chayrayku Cristoqa kay pachaman hamuspa Dios tataman nirqa. Mana uywa wañuchisqata nita haywanasta munarqankichu. Mana chayri ñuqaqpaq aycha cuerpota wakichipuwarqanki. Uywa wañuchisqa qolachinasta huchayrayku haywanastapis mana munarqankichu. Chanta nirqani kaypi kashani imaynachus ñuqamanta qillqasqa kashan libropi Diosniy. Munayniykita ruwaq hamuni nispa. Ñawpaqta pay nin, mana munarqankichu haywanasta ofrendasta uywa wañuchisqa qolachinasta hucharayku haywanasta ima nispa chaykunaqa leyman hina haywasqa kananku karqa. Chanta nillarqataq kaypi kasani Diosniy munayniykita ruwanaypaq nispa ahinamanta ñawpaq kaqta tukuchin qhipan kaqta cuentamanta churananpaq. Chay munayninman hina ñuqanchikqa huchamanta llimpuchasqa kanchik. Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Ahinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwasqankuta sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallankutapuni haywanku. Manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinkuchu runasta huchamanta llimpuchayta. Cristori kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa. Chaymanta pacha suyasan enemigosnin chakisnin uraman churasqa kannan kukama. Imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chiqan runasta ruwan. Chayllamantataq Espíritu Santopis testigo hina willawanchik ñawpaqpi pay nin. Kay p'unchaykunamanta qhipama paykunamanta kay tratuta ruwasaq. Sunqusninkuman kamachisqarniyta churasaq. Yuyashninkupita qillqasaq nispa nin Señorqa. Nillataq huchasninkumanta saqra ruwasqasninkutapis manaña uktawan yuyarikusaqchu nispa. Maypachachus huchas pampachasqa kanku chay pacha manaña uywa wañuchisqa haywana kanchu huchas raykuqa. Qankuna riqsinkichischu Trinidad nisqata? Askha iglesias parlasanku chay Trinidadmanta paykuna mana creenkuchu charayku chay iglesiataqa sectata hina hawasanku. Chiqapuni kayqa creenaykichispuni tiyan chay Trinidadpi. Chantapis chiqapuni Jesucristo paqarikun warmi niqta Virgen niqta. Jesucristo wañun cruzpi chanta kinsa p'unchayninman kawsarimun chaypis chiqapuni kasan. Kaykunata wakin iglesias kayta crespa ñuqayku chay iglesiaspi niku paykunaqa secta nispa niwayku. Chiqapuni casa askha iglesiaspina parlananku pero askha runas mana riqsinkuchu kay kawsay sunqunchista. Creenanku tiyan kay Trinidad nisqata pero askha runas mana riqsinkuchu chiqatapuni imachus kasqanta kay Trinidad nisqa chayta. Charayku kunan ch'isi Trinidadmanta parlasunchis. Tatanchisqa Dios
Chay tata santo, charayku tata santo nin. Dios hanak pachapi kasaspa, paypak munaynin tiyan kay hallp'api ruwakunanpaq. Mayqanta kasan Diospaq munaynin? Asqha runas t'ukurinku, paykuna t'ukurinku funt'asqankuta Diospaq munayninta. Pikunachus iglesiaman chayaqkunapis, chaypis Diospaq munaynin nispa. Chantapis yanapaspa, runasta, chaypis Diospaq voluntadnin nispa. Tukuy imaynamanta paykuna was runasman sirvispa ima payqa Diospaq munaynin nispa ruwasanku. Ñuqanchis Biblia niqta qhawarisunchis mayqantaq Diospaq munaynin kasqanta. San Juan libruta qhawarisunchis suqta t'aqaypi, tawa chunka chiklayninta qhawarisun. Tataypaq munayninqa kay pillapis churita rikuspa paypi kriqqa wiñay kawsayniyuq kanqa ñuqa kikitaq qhipa kaq p'unchaypi payta kawsarichisaq nispa nirqa Jesusqa. Kaypi nin tataypaq munayninqa pillapis churita rikuspa paypi kriqqa wiñay kawsayniyuq kanqa nin. Ch'isipis qhawarinchik pitaq wiñaypaq kawsayta taripayatinman. Tukuy sunqunta hich'aykuspa, chantapis runa masinta munakuspa, kayqa taripayatinmanchu wiñaypaq kawsayta? Bibliapi mana hinachu qillqasqa kasan. Pikunachu supayta qarquqkuna, milagros ruwaqkuna, mana hinachu qillqasqa kasan Bibliapiqa. Chay wiñaypaq kawsayta pitaq taripayatinman, mana huchayuq kaq sunqunpi chaylla taripayatinman. Chayrayku chay wiñay kawsayta taripanapaq chiqan runa kanan tiyan. Chanta ñuqa Diospa ñawpaqinpi chiqan runa kaspa mana huchayuqña, entonces ñuqa wiñaypaq kawsayta taripaniña. Ñuqanchis qhawarisunchis kunan Bibliata. Uqaq Tesalonicenses libruta qhawarisunchis tawa t'aqaynipi 15 chiklayninta. Kaymi Diospaq munayninqa pay munan huchamanta t'aqasqa kaspa payllapaq kawsananchikta. Munallantaq kuchichakuymanta t'aqakunanchikta. Diospaq voluntadnin kasyan saqramanta t'aqakunanchis. Charayku kay pachapi wasita vendaspa chayta Diosman ofrendaspa, pero sunqunpi huchayuq kanman chayqa mana kay runaqa chay huchasnin pampachasqaraqchu kasan. Chayrayku ñuqanchisqa waranqa dolaresta Diosman ofrendasuman chayqa, pero Diospa ñawpaqinpi chiqa kananchis tiyan mana huchayuq chay runasta Diosqa munan. Diospaq voluntadninqa mana ñuqanchis chiqan runallachu kasqanchista, mana chayqa tukuy runas chiqan kaspa
tukuy runa cheqan kanan kuta chayta munan Diosqa. Ña hap'inkuña Diospa voluntadninta hanaq pachapi. Dios munan chay voluntadninta funt'ananta. Dios niwanchis qankuna cheqan runa kanaykichista ñuqanchis sapanchis cheqan yasunmanchu. Ñuqanchis mana atinchikchu cheqan kayta ruayta munanchis kanpis pero mana atikunchu. Ch'isiypis chayta willarikichis sunqunchikpi mana munay cheqa kanchu, cheqa kaq munayqa. Sunqunchikpi cheqatapuni mana kanchu chay atiy allin ruwanapaq nillataq cheqa munay kanchu. Imaynata funt'ayatsun mari? Ñuqanchis mana atinchikchu funt'ayta Diospaq voluntadninta charayku Dios mas k'arqapichus chay munayninta funt'ananpaq. Pita kay runa kasan? Payqa churin kasan santo Jesucristumanta parlasanchis. Ahina kachun? Amén. Chay churin santo sutikun Jesucristo payqa hamun kay pachaman Diospaq munayninta junt'aq. Kay palabraqa mana ñuqaypatachu, kay palabra qillqasqa kasan Bibliapi. Uktawan Hebreos libroman kutirisunchis chunka t'aqayninman. Hebreos chunka rak'inita qhawarisun chiklayninmanta pacha qhawarillasuntaq. Layqa sumaq hamuq imaspa llantullan manata hanaq pachapi cheqa kaq imachu chayrayku layqa mana atinchu yupaychaq hamuqkunata cheqan runasta ruwayta sapa wata uyu wañuchisqa haywanasta haywaqtinkupis. Kay chiklaypi ley kasqa leymanta niwanchis llantullan kasqa. Kay layqa chay llantu hamuna hinalla kasyan. Kay layqa iskay hinamanta qhawarichiwanchis. Tukuy runas riqsinkichikña leyta, tukuy riqsinku mayhina runaykichischu tiyan, hina runayki tiyan, mana hinatachu runayki tiyan, hina kamachinasta hina riqsinku. Pero runa mana funt'ayatinchu chay kamachinasta chayqa, payqa wañuchisqa kanan tiyan. Mana chay kamachinata funt'ayatin chayqa, entonces kanan tiyan imaynamantachus ofrendata chayachinanchis. Chayrayku leypi tiyan ofrenda sacrificanapaq chantapis expiación huchasrayku. Hinamanta ovejata wañuchispa hinamanta chay huchayuqqa ovejata ñak'anan tiyan. Kay Bibliapi nisan leyqa sumaq hamuq imaspaq llantullan manata hanaq pachapi cheqa kaq imachu hinata nisawanchis. Ñawpa testamentopi huchasapas runas asqa paqkanku chay animalta ovejata. Kay qhipapini ahina chayqa sichus haywaqtinku kutillapa llimpuchasqa kankuman karqa.
Chay expiación huchamantaqa ovejata animalta mana imanasqata pananku karqa huchasninkuta pampachanankupa hina ñawpaq suwaq kanku. Chay qhawariqa hinata paykuna expiación ruwaq kanku huchasninkurayku runaqa animalta chay ovejata paspa payqa sacerdoteman haywaq sacerdoteta chayta ñak'aspa hinata haywaq huchasrayku chay ofrendata. Ñawpa tiempopi askha runas huchanrayku askha animales aparqanku. Charayku tawa libros evangeliopi chayta ñawirispa Jesucristo qhapanaman Dios qhapanaman yaykuspa chaypi askha runas ovejasta bendesarqanku. Runas ya visitamusqankuña Diospa qhapananta imarayku paykuna bendenanku karqa chay ovejasta wakasta. Huchasninkuta pampachanankupa chay ofrendata paykuna necesitarqanku. Charayku hinamanta chay huchanta pampachaq kanku. Payqa Jesucristo manchaytapuni k'umuykacharqa. Payqa manchay uramanpuni k'umuykurqa huch'uy kachakuspa. Chiqatapuni Diospaq churin imaraykutaq ñuqanchis kikin p'achallisqa kasan aychanchisman hina kay pachaman hamurqa. Imaynamanta pay aychaman tukuspa kay pachaman hamurqa. Chiqatapuni mana atikunchu hinaman ruwayta, pero Diospaq munaynita hunt'anapaq Jesucristo hamun kay pachaman aychaman tukusqa ñuqanchis kikin. Chayrayku kay pachaman chayamuqkunamanta Diospaq librunpi qillqasqa ñakasarqa. Chayrayku Biblia Chino Bibliapi imayna qillqasqa kasan chay rollomanta Bibliapi nisyan chayta. Charayku chay Hebreos libro qillqasqa chay tiempopi mana chay mosuq testamento karqachu. Runaqa chay ñawpa testamentollapi creerqa chay librullata paykuna riqsirqanku. Kaypi qillqasqa kasan chay libros rollon chayma ñawpa testamentomanta parlasawanchis. Ñawpa testamentopi manchay tapuni qillqasqa kasan Jesucristo hamunan kay pachaman. Chay ñawpa testamento libropi llantun Jesucristoqta chaypi profecía ima chay pachaq kuti astawan qillqasqa kasan. Levítico libro chaypi huchasninchis pampachasqa kasqanmanta chaypi lluqsisan. Chay niqpi parlasawanchis Jesucristomanta qhawarisunchis pusaq chillayninta. Ñawpaqta paynin mana munarqankichu haywanasta ofrendasta uywa wañuchisqa qholachinasta hucharayku haywanasta imanispa chaykunaqa leyman hina haywasqa kananku karqa. Dios kaypi nerqa Dios mana kayta munanchu mana munarqankichu haywanasta ofrendasta uywa wañuchisqasta huchasrayku. Qankuna uyarichis sumaqmanta entiendenaykichis tiyan. Ñuqayaq voluntad niypi qankuna santos kanaykichis kasan. Chay wiñay kawsayta taripanaykichispaq qankunaqa watiqmanta paqarikunaykichis tiyan. Chayqa runas kanaykichispaq llimpu huchasqa huchasniykichismanta kanaykichis tiyan.
Pero kankuna huchasniykich pampachasqa kananpaq mana munanichu ofrendasta nispani ni q'ulachinasta huchasrayku niwanchis. Qankunaqa wasunata munaspa tukuy sunquykichista hich'aspa sunquykichis hina mana hayk'apis huchasniykichista pampachayatinkichishchu. Charayku Hebreos librupi lluqsisallanta imana qillqasqa kasan 15 niqpi qillqasqa kasan. Dios mana munarqankichu q'ulachinasta ofrendasta nispa hisq'unchiklayta qhawarillasuntaq. Chanta nillarqataq kaypi kashani Diosniy munaynikita ruwanaypaq nispa ahinamanta ñawpaq kaqta tukuchin qhipan kaqta cuentamanta churananpaq. Sapa kuti Dios nisawanchis mana munanchu ofrendas ni q'ulachinas hinata nisawanchis Dios. Hinapuni qillqasqa kasan. Chanta nillarqataq kaypi kasyani Diosniy. Kay librupi 15 niqpi qillqasqa kasan. Pimanta kaypi palasan Jesucristo kay Diospaq munaynita junta hamuni nisawanchis. Huchanchista pampachananchispaq holocaustos, corderos mana chayta Dios munanchu. Charayku Dios mana munarqachu kay ñawpaq mañasqata charayku pay qhichwanchisña. Chantapis iskay kaqta churarqa. Mayqanta kasan chay iskay kaq kasan Jesucristo obran. Ñawpaqta imata karqa azunaq ruwasqan. Iskay kaq kasan Jesucristo ruwasqan ñuqanchispaq. Qhipan ahinamanta ñawpaqta kaqta tukuchin qhipan kaqta cuentamanta churananpaq. Charayku Jesucristo churin santo kaspa Diospaq munayninta ruwarqa. Chunka chiqlaynita qusqa ñawirisunchis. Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku. Ahina kachun? Chay Diospaq munayninpi Jesucristo ñak'arirqa cuerponta. Ñawpaqta runaqa ñak'ariq kaq torosta, macho cabriosta. Pero kunan Jesucristo ofrendata hina aychanta huchasninchisrayku payqa haywan. Chay ofrendas, chay ñawpa testamentopi lluqsirqa chay animalesmanta kikinta Jesucristo payqa haywakurqa cuerponta manchay phutiyta ñuqanchisman huchasninchista pampachananpaq payqa aychanta ñak'arirqa. Y chay ñak'arisqan niqta ñuqanchis imata ruwanchis, imata tarinchis? Bibliapi niwanchis Jesucristo cuerpon wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku ñuqanchis chayqa runas kanchis niwanchis Bibliapi. Ñuqanchis limpuchasqa kanchik. Mana huchata ruwanchayqa chantachu santificasqa kanqanku? Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik hina qillqasqa kasan.
limpuchasqa kanchik chayqa ruwasqaña kasan. Ñuqanchis tarinchisña. Ñuqanchis limpuchasqaña kanchis. Amén. Diospaq churin funt'arqa Diospaq munayniman hina chayrayku ñuqanchis santificación tatarinchis. Amén. Chaqatapuni kay palabra ukhupi chaypi Diospaq munayninman chay hatunmantapuni kasan. Ñuqanchis imatata ukurinchis? Ñuqanchis kay imatapis ruwayta munanchis, sacrificay munanchis Diospaq, chantapis funt'ananchis tiyan imatapis obras ruwananchis tiyan. Ñuqanchis hinata ukurinchis, mana huchata ruwaspa, chantapis allin imasta ruwaspa Diospaq. Pero Bibliata ñawirispa mana chaykunata ñuqanchis ruwananchis tiyan. Mana imata ruwaspa kanpis ñuqanchis ruwayninchis raykuqa mana limpuchayatinchis huchasninchista. Tukuy sonqonchiswan munaspa wasunata ima mana hinamantapis huchasninchista limpuchayta atinchichu chayrayku ñawpaqtaq qhechunña nin. Chantapis Dios chay chikata munarqa, chantapis churayta munarqa paycharayku Jesucristo ruwasqan ñuqanchista qasillamanta kay salvacionta quwanchis. Qankuna Jesuspa cruzninta qhawarispa chaypi creespa huchasniyta hinamanta pampachan nispa chayta creesllapa salvacionta taripanchis. Amén. Ñuqa watasqaykichis sukta qankuna creenkichischu Jesucristo niqta qankuna tarisqankichista wiñaypaq kawsayta? Qankuna creenkichischu kaypi? Pikunachus creeqkuna makikichista uqharichis? Gloria a Dios. Diosman gloriata qonchis. Chaqatapuni ñuqanchis maymatapis ruwanchischu. Ñuqanchisqa huchasllata ruwanchis. Imaynamanta creesuma santificasqa kasqanchista? Pichus creeqkunaqa ulla creeyta chaytatima, ullata creenanku tiyan. Sonqonku ukhupi kasan Diospa qillqa Jesucristo ruwasqan. Chay sonqonpi kasan, sonqonpi churasqaña kasan Jesucristo ruwasqan chayqa kasiyan Diospaq munaynin. Chay sonqonchispi kasan chayqa, chaypi creenki chayqa paykunaqa taripanqanku wiñaypaq kawsayninta. Chayta creespa santificasqa kaspa sonqonku ukhupi siminmantapis chayta parlayatinku siminniqta. Maymanpis zilchis siminmanta lluqsinqa, siminmanta ninqa justificasqa kasqanta hina testificayatinku. Amén. Qankuna chiqanchu kankichis? Qankuna chiqan runachchu kankichis? Pachi. Kunan tiempo mana kanchu doctrina pantasqa. Wakin kuti pastores chinos paykuna parlaspa ninku. Ñuqanchis chiqan kanchis kampis, pero mana santificasqachu kanchis nispa nisanku paykunaqa. Chiqan kanchis kampis mana allin ruwayatinchis imatapis nispa. Chayta imaynani nitatinkuman, mana kikinchu kasan feqa, obrawan mana kikinchu. Chayta sonqon ukhupi creyespa santificasqa kasqanta simimanta lluqsinqa chiqan runa kasqan.
Chay fe chiqan kasan. Chay fe pata kallantaj obran. Ni mainejpi Biblia pi ñawirispa chiqan kasqan mana allin kasqan mana hinachu kasan. Chaymantapis kaypi nisan chiqan runa kasqanta, amen. Abrahamqa orarqa Diosman churin paqarikunanpaq. Chantapis mana atirqachu warminta qhawarispa, warminqa mana atirqachu Uysayuqsikurita. Hina tiempo asqa tiempo pasapusqa chantapis warminqa kuraqña karqa. Hina warmin abuelaña karqa chantapis manaña payqa wawata manaña riqsiyatirqachu. Hina warmi manaña yawarnita riqsispa chay warmiqa riqsiyatinmanchu wawata? Ñawpaq hina karqa kunanpis mana warmisqa chay edadpi wawasrinta riqsiyatinkumañachu. Pero p'unchay Diospa iman parlarqa chay Abraham Agar niqta churin karqa mana chayqa herederonchu karqa. Mana chayqa promesamantachu wawan karqa. Chayqa tapuni warmiyki niqta kanqa wawayki nispa. Hinata nirqa Abrahamman Dios chayqa punichari. Pero chayta Sara uyarispa Diospaq siminta imaynamanta pay qhawarirqa. Payqa asirikurqa. Payqa abuelaña karqa manaña yawarnipis karqachu. Imaynamanta pay unqusikuriya atima karqa. Hina kanmanchu mana atikunmanchu nispa pay nirqa. Bibliapi mayna qillqas kasan. Abraham creesqa kaypi nin. Abraham creerqa chiqa punichari. Qhawarisun qankuna Abraham kawaqchisina. Abraham's kawaqchina parlasuman y qankunaman nisunchisman qankunata wawaykis kanqanis qankuna chaypi creyatinkichishchu? Warmiykiqa estéril, pero qhipan watata wawan kanqa nispa. Abraham wakichinan tiyan, pañalesta chantapis casituta wawapaq wakichinan tiyan. Simi niqta Abrahamqa Diospi creerqa, pero son combinarqa imaynata abuela wawata riqsiman nispa. Chayqa punichari. Chay Abrahampa fayninqa wañusqa kikillantataq ñuqanchispis. Jesucristo tukuy huchasniykichistaña pichan qankuna chaypi creankichischu? Qankuna salvacionta taripankichischu? Ari salvacionta ñuqa taripaniña nispa. Maypita hap'inkichis qankuna salvacionta? Salvación huchasni pampachasqaña nispa hap'inkichis. Chanta kutirispa huchashu kankichis watusunkichis machayqa. Mana huchayuq kanñachu. Sapa p'unchay huchata ruwaspa chaypi huchayuq kaq runaqa tiyan. Pero kay feyta creespa kay feyqa wañusqa. Abrahamqa mana hinamantachu creyerqa. Runa t'ukuynin niqta mana hayk'apis kayta creyatsumanchu.
Abranqa creerqa warmin wawasiqsinanta. Abran chayta crees papayqa wakichiyatirqa chanta. Amén. Kay tiempopipis ñuqanchis kikillantataq Zomanus tawat aqaynipi imatataq nin? Apay allin llank'asqanraykuchu chiqan runapayqa? Mana payqa llank'arqachu kanpis, pero Dios kay runasta chiqan ruwan. Chaqatapuni ñuqanchis mayma ruwayatinchichu huchanchisrayku. Chaqatapuni ñuqanchis pata mana allin ruwayninchis karqachu Diospa ñawpaqinpi. Chaqatapuni wañunanchis kama kawsayninchismanta ni ima allin lluqsinchu. Hina kanchis kampis, pero Dios chiqan runa kasqanchista nin chaypi abran creyerqa. Imaraykuta chiqan runas niwanchis Dios ñuqanchista sara kanchis kampis. Dioswan ñuqanchiswan tiyan kuskampi mediador chay kasan Jesucristo. Abran creyerqa imaynatachus Jesucristo Diospaq munaynita hunt'arqa abran chayta creerqa justo kasqanta. Amén. Qhawaririllanta chunka uniyo chiqllayninta ajinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwanankuta sapa kutitaq chay hina uywa wañuchisqallantapuni haywanku manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinchu runasta huchamanta limpuchayta. Kaypi nin sacerdotesqa sapa p'unchay haywanku, pero hinapis mana huchasninchista limpuchayatinchu. Chunka iskayniyuq chiqllaynita qhawarillasuntaq. Cristori kutillata wiñaypa kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqa. Cristori kutillata wiñaypa kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañaman tiyaykukurqanin. Cristoqa kutillata haywan kawsayninta huchasninchisrayku, pero chantapis wiñayninpaq Diosqa hunt'an huchasninchismanta payqa pampachan. Nira Jesucristo wañusaqtin cruzpi imatataq nirqa tukusqaña nispanin. Imataq tukusqaña qarqa? Payqa wiñaypaq kawsayninchista tarisqa. Jesucristo hunt'asqaña wiñayninpaq kawsayninchista ñuqanchis, pero atiyninchiswan ruwaspa imanita munan mana Jesuspi creesqanchista. Runas huchasninkumanta huchachakunku chayqa mana paykunachu, sinoqa supay paykunata huchachasan. Jesucristo nin hunt'asqaña kasqanta. Charayku Romanos chiqllayninpi imana qillqasqa kasan Jesucristopi manaña huchachakuy kanchu. Jesucristo mana hayk'apis ñuqanchista huchachawanchischu.
Ay champi payqa tukuy huchasninchista q'ipirikunña. Jesucristo wañuchay ñuqachis huchayuq kasuman chayqa qhasipaqcha Jesucristo wañuman karqa. Ñuqa suyani tukuy wawqi mas kirinankuta Jesucristo wiñaypaq kawsayninchista tarisqanta. Chunka kinsayuqta chunka tawayuqta ñawirillasuntaq. Chaymanta pacha suyasan enemigosnin chakisnin uraman churasqa kanan kukama. Imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan sunasta ruwan. Pita kasan enemigosnin Jesucristota supay angelesninwan ima pay Jesucristo enemigosnin kasan. Kay supayqa manchaytapuni sunasta ch'awkiyan huchayuq kanki qan alliyachinayki tiyan nispa condenación taqon. Qan qhawarikuy huchata ruwasallankipuni qan huchayuq kanki nispa. Chay t'ukuyqa supaymanta lluqsin. Jesucristo imatataq nin imata qhawanan tiyan? Kayma Diospa corderonqa runaspa huchanta apaqqa. Dios Jesusta qhawannin. Ñuqanchis Jesucristota qhawaspa tarisqanchisña wiñaypaq kawsayta. Chay supaypa t'ukuyninta hap'ispa t'ukurinchis huchayuq kasqanchista. Mana chayqa chiqachu kasan, chayqa llulla kasan supaypata. Ñuqa suyani qankuna Jesucristollata qhawanaykichista. Supayqa nirqa. Ñuqanchis huchayuq kaspa hina kanpis chayqa llulla kasan. Chay hucha qhawanki chayqa Jesucristowan cruzpi tukukapunña. Chayqa tapuni qhasilla kasan chayqa. Bibliapi supayqa katariwan kikinchasqa kasan. Chayqa tapuni chay katari imaynachus karakterin kikillantaq supayqa kasan. Qankuna katarita qhawankichischu? Wawqi masis mayqintaq a ver llamk'arirqankichis katarita makikichis huqariykichis. Boliviapi manachu katari tiyan? Chinapi askha katari tiyan. Chay tiempopi mana ima phuyanapis karqachu, mas celular karqachu, mana phullanapaq imapis karqachu. Charayku mana juguetes karqachu, charayku urquman wichariq kayku, katarista hap'iq. Chantapis mayu cantusman riq kayku, chaypi hamp'atusta hap'iq kayku. Chanta llant'asta hap'ispa ñuqayku llant'ata larwarichispa ñuqayku katarita qaran urquspa chayarpacha kayku. Runamasi karqa katarita sumaq payqa hap'iq. Chay runamasi katari aychata munayku mikhuyta nispa. Allin haku monte ukhuman nispa. Chay runamasiqa urquman wicharispa katarisqa ayqinku chay runamasimanta. Chay katari runamasimanta ayqisan pero payqa chupanmanta hap'ispa maderawan payqa umanmanta hap'in kataritaqa. Porque chay siminekta runata khanin katariqa. Pero maderawan ñit'irpaspa umanta, entonces chay katariqa mana siminta kichariyatinchu. Entonces chay runamasiqa kunkanmanta katarita hap'irpayan. Chay runamasi chay katarita kunkanmanta hap'ispa payqa qaranta urqurpayaq.
Chay katariqa manchayta puni nanayta qhawarin manchata kuyuykachan chayrayku. Hinata qaranta urqurpaspa katarimanta, chaymanta ch'unchulasninta urqurpayan. Chanta umanta apaqaytawan ñuqayku chanta chayachiyku chay nina larwaypi. Haqay tiempopi mana waq mikhuy karqachu, llallqawaq kayku ñuqayku hinamanta sumaq mikhuriq kayku. Pero Jesucristopi creespa mana hayk'apis katariyaychata mikhuniñachu uqtawan. Chay katariqa inmundo animal cuerpompi asqa bacterias virus tiyan. Chayrayku chay katariqa chay qaranta urquspa qaranta chuqanku. Chay katari qaranta chuqaspa kampis phanita kuykachanraq umanta khuchurpayaspa katarita. Mana uman kanchu kampis chupanqa iskay phanita kuykachallanpuni. Ñuqanchis chay tapasqa kasan chupanta qhawarishllapay manata t'ukursuman. Kawsasan kay katariqa nispa t'ukurisuman chayta qhawaspa chiqapuni chari. Pero umanta chay katariqta qhawarispa khuchusqaña kasqanta imata qhawasunman. Chay katariq uman khuchusqaña, sarusqaña, wañusqaña kasan chay katari nispa qhawasunman. Wañusqaña kasan kampis chay katari, imaynatataq engañawanchis chupanta qhawarispa, supayqa kikillantataq ñuqanchista ch'awkiyawanchis. Amén. Jesucristo cruzpi imayna qillqasqa kasan Bibliapi, supaypaq umanta p'akinña hina qillqasqa kasan. Chayrayku kay supaypaq atini Jesucristo chayta p'akinña saruykachanña. Chay huchaq sapinta Jesucristo pichanña, tukimataña allinyachin. Supayqa wañusqaña kasan, huchaqa pampachasqaña, pero chaqatapuni supayqa ñuqanchista ch'awkiyawanchis. Kayta qhawarispa ñuqanchis chayta qhawaspa ch'awkiyachikunchis. Qankunaqa sumaqta qhawanaykichis tiyan chay wawqi masi Luis huchata ruwasan nispa. Sonqoykita qhawarisapa kuti saqra ruwaykunas lluqsin. Imaynata qan parlayatiwaq mana huchayuq kasqaykita. Qan ninki Diospi creesqaykita chantapis llullakusanki. Hinata supayqa ch'awkiyawanchis. Chay ratupi ñuqanchis imaynata ruwananchis tiyan, lluqsi kaymanta supay nispa qarqunanchis tiyan. Bibliata kicharispa Diospaq promesanta qhawananchis tiyan. Sonqonchispi churasqa kasan ñuqanchis creenanchis tiyan kay palabrata tukukusamanpis hina. Ari supayqa huchayuq kani chantapis huchallikuni, pero Dios palabra niqta huchayqa pampachasqaña Jesucristo niqta. Hinata confiaspa chantapis feyninchis kaspa Diospa palabra supayqa manaña ch'awkiyayatiwanchischu. Entiendechikunichu wawqimasis? Chayrayku kay fe kawsayqa qhawarikuy atin ñuqanchispata uhinata kasan. Abraham qhawaynin niqta warminta qhawaspa warminqa abuelaña karqa manaña wawata riqsiyatinmanchu karqa. Pero fey niqta qhawarispa Diospaq palabra niqta warminqa abuelaña karqa manaña wawatapas riqsiyatinmanchu karqa.
Charayku Abraham mana aqllarqachu qhawasqanta. Payqa astawanpis munarqa Diospaq nisqanta creyayta. Chayrayku Abrahamqa fe runa hina qhawasqa kasan. Diospis suyasa ñuqanchis kawsananchista chay Abraham hina fe kawsayniyuq. Mana chayqa hasachu, chay hinapis hasa kashan. Ñawishninchisnata qhawaspa huchayuqpis kasuman hina kasan. Pero Dios pan palabra necta Jesucristo pichaña tukuy huchasninchista chantapis Dios pa pañampi chukusqa kasan. Kutillata wiñaypa wiñaynipa ñuqanchista chiqan ruwawanchis chay palabra kasan. Ñuqa suyani qankuna creenaykichista Dios pa palabrampi. Chanta ñuqanchis santificasqaña kanchis. Chantapis creyta suman chiqan runas kasqanchista. Ahina kachu? Amén. Mana kayqa palabraychu wawqi mas hina Bibliapi qillqasqa kasan. Chunkatawayo chiqllaynita qhawarillasuntaq. Imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan runasta ruwan. Qankuna chiqan runa ruwasqaña kankichis? Kaypinin imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospaq t'aqasqa kaqkunata chiqan runasta ruwan. Hayk'a tiempopaqta pay chiqan runasta ruwan wawqi masis. Bibliapinin wiñaypaq nisan chiqan runas ruwawasqanchista. Amén. Ari wawqi masis qankuna creychis kay palabrapi. Chantapis qhawarichis fey niqta. Diospaq palabran niqta qhawarikuspa. Pero kay palabrapi creespa testificayta tiwachis parlaria tiwachis. Ñuqanchisqa chiqan runa ruwasqaña kanchis amén. Charayku ñuqanchis Diospaq wawasnin kanchis. Diospaq wawan huchayuqkaman chay imaynatataq wawankamanri. Diospaq wasinpi ni uqllapis paqarikunchu huchayuq kaqkunaqa. T'ukurin huchayuq kasqanta chayqa tatay Dios nispa nimachu burlakusanmanpis Diosmanta hina chayqa. Chayqa punichari. Chunkapisqayo chiqllaynita qhawarillasuntaq. Chayllamantataq Espíritu Santopis testigo hina willawanchik ñawpaqpi paynin. Kunanchisi ñuqanchis parlarisanchis kay Trinidad manta. Tata Santu paynisarqa santificanawanchispaq. Chantapis churin santu Diospaq munayninta hunt'ananpaq kay pachaman hamurqa. Chantapis kallarqataq nisqa cruzpi wañuspa huchasninchista pampachaspa limpuchaspa chantapis ñuqanchista chiqan runas ruwawanchis. Charayku tatan santu wawan santu ñawishninpiqa ñuqanchis santificasqaña kanchis. Pero askhas runas manaraq riqsinkuchu kay chiqata. Qankuna imatas runaykichis tiyan kunan? Chiqatapuni kay palabrata qankuna predikanaykichis tiyan waq runasman. Chiqatapuni ñuqanchis mana huchayuqñachu kanchis chiqan runas kanchis. Pitaq ninchayta? Chiqatapuni tatanchis santu wawanpis santu hinata niwasqan nirqa ñuqanchispaq.
Hinata kankuna zimarina kichtian, Dios munan kay hina zunasta. Pitaq testificama hinamanta? Kunan tiempo testificanapaj Espíritu Santo zuaininta. Kinsa chislenipi chayllamantataq Espíritu Santo pis testigo hina willawanchej ñawpajpi painin. Chunka soqtayoqpi kay p'unchaykuna qhepanta paykunawan kay tratota ruwasaq. Sonqosninkuman kamachisqasniyta churasaq yuyayninkupita qillqasaq nispanin Señorqa. Chaqatapuni Espíritu Santoqa testigo hina willawanchej Dios hinamanta nisqa kay p'unchay qhipanta paykunawan kay tratota ruwasaq sonqosninkumanta kamachisqaynita churasaq yuyayninkupita qillqasaq nispa nin Señorqa. Chay Señor imaynata qillqanqa nin? Chunka qanchisniyuq chillaninta qhawarillasuntaq nillantaq huchasninkumanta sara ruwasqasninkumantapis manaña uqtawan yuyarikusaqchu nispa. Nillanta huchasninkumanta sara ruwasqasninkutapis manaña uqtawan yuyarikusaqchu nispa. Señor ninchis sonqonchispi qillqanqa nin mana hayk'apchu yuyarikuqañachu huchasninchismanta nin. Amén. Qankuna qhawarikunkichis huchayuq mana huchayuq pero Señor imatani niwanchis mana hayk'aq yuyarikusaqchu nin. Huchasninchismanta mana hayk'aq yuyarikusaqchu nin Espíritu Santo hina testigo hina niwanchis. Espíritu Santo Dios manta kikinta uyarisqa chunka pusaqniyuq qhawarillasuntaq. Maypachachus huchas pampachasqa kanku chay pacha manaña uyu wañuchisqa haywana kanchu huchasraykuqa. Tukuy huchasninchistaña pampachan. Hunt'aña Jesucristo llawarninwan. Nillanta huchasninkuta sara ruwasqasninkutapis manaña uqtawan yuyarikusaqchu nispa. Maypachachus huchas pampachasqa kanku chayqa manaña uywanchisqa haywana kanchu huchasraykuqa. Dios yuyakunqachu huchasniykichismanta manachu? Amén. Qankuna hap'inkichñachu kay Espíritu Santo nisqanta? Qankuna astawan qayllaña kasankichis Espíritu Santo manta kay testimonio hap'iqkuna. Dios imaynatachus wakichirqa santificanawanchispaq ñuqanchista. Jesus junt'an kay Diospaq munayninta hinamanta llimpuchawanchis tukuy huchasninchismanta. Chantapis kay tiempopi Espíritu Santo testigo hina niwanchis manaña huchayuq kasqanchista. Iglesia necta, siervo necta paykuna ñawpaqta salvacionta taripanku, hap'inku. Qankunapis kay promesata creespa Dios manta kay Espíritu Santo niwanchis qankunatapis nisunkichis. Ñuqa suyani qankunapis kay evangeliota predicanaykichikta waq runasman chay runas niraq creenkuchu paykunaman. Mayqin runapis kachun kay palabrata hap'ispa Diospa palabranta. Kay runaqa kawsanqa kusiypi. Kay runapis
cambianqa kawsayninta. Bibliapi niwanchis pikunachus evangeliopi creqkuna Dios paykunaman qoña Espíritu Santuta sonqon ukhupi. Uktawan watsqaykichis qankuna creyta atinkichis santificasqa kasqankichis chantapis wiñaypaq kawsayta hap'inkichñachu? Pachiquykichis ñuqa creeni chantapis suyani qankuna creenaykichista Espíritu Santo sonquykichis ukhupi kasqanta. Chay Espíritu Santo qankunawan qusqapuni kanqa. Si p'unchay kayanchista choqaspa kay pachapi, chay Espíritu Santo ñuqanchiswan qusqa hanaq pachaman zinqa. Ñuqaqa waranqa hisq'un pachaq ñuqa kay evangeliota uyarini. Kay evangeliota uyarinaykama ñuqani huk kutillatapis iglesiaman riqchukani nitaq ofrendaqchukani. Ñuqaqa urmasqa kasarqani cerveza ujiayman, apuestasman, mana ima suyaynipis karqachu, charayku ñuqa wañuchikuy munarqani iskay kutita. Ñuqa aska huchasta ruwaqkani, pero ñuqa mana kawsaynita cambiayatarqanichu. P'unchay huch'uy iglesia niqta ñuqa kay evangeliota uyariyatarqani. Ñuqa hina runapis kay palabrata uyarispa chiqan runachu kani. Ñuqa hinalla kani, hinapis Diospaq wawan kani hanaq pachaman yaykunapaq mana creyta atarqanichu kaytaqa. Ñuqa t'ukurirqani kay llulla kasqanta. Supayqa condenawaq chiqatapuni t'ukuyniyniqta. Chay t'ukuyniyniqta payqa apayqa chawarqa. Waqimasi qankunapi cervezata watamanta ujiankichik, q'aya apuestata ruwallankichikta, imaynaqa chiqan runa kawaq? Hinata, chay chiqapuni kaspa hinan, santificado kani, kay llulla kaspa hinan. Ñuqa watamanta Bibliata kichariyaqta kani. Hebreos chunka, t'aqayninpi chunka qanchis niyuchishlayninta. Nillanta huchasninkumanta sara ruwasqasninkutapis manaña uktawan yuyarikusaqchu nispa. Y nillanta huchasninkumanta sara ruwasqasninkumantapis manaña uktawan yuyarikusaqchu. Haqay tiempopi manaraq pastorchu karqani. Dios niwan mana hayk'a yuyarikusaqchu nispa. Dios qani mana hayk'a yuyarikusaqchu chay chiqapuni kasan. Chay tiempo manta pacha kunankama mana uktawan ñuqa iskayanichu sonqoy ukhupi. Kay chiqa evangeliopi creyespa, soqta killa pasqanmanta chay fumay munayniypis chinkaporqa. Chay tiempo manta pacha kunankama mana uktawan ñuqa fumanichu. Chantapis soqta killa pasqanmanta chantapis cervezata manaña ujianichu. Chiqatapuni mancha ñuqaman ujiay gustawaq. Chayrayku chay cerveza ñuqa iskay chunka botellasta ujiaspa maymapis ñuqa chunka pisqayuq watayuq kasaspa cervezata qallarirqani ujiayta. Chiqatapuni askha ujiakani cervezata. Chayrayku sinu chuchaypis urmaspa hinan. Usqhayta chuchay urmapun. Kay evangeliopi creyespa
Mana ñuqa imachu kani kanpis suqta killakapasqamanta ñuqa saqiyatirqani chay uhanata. Octubre killapi iskay waranqa watapi kay bisiuta saqiyatirqani. Chay pachamanta kunankama mana uktawan ñuqa uhyanichu cervezata. Askha kutita zuna masniqa apayta munawarqanku. Ñuqa qhawayatirqani sonqoy ukhupi Espíritu Santo manaña uhyanayta munarqachu cervezata. Chay Espíritu imata kasan? Chay wawqi mas salvación hap'inku chayqa chay Espíritu Santo sonqonku ukhupi kawsan. Chay manchay munankampis uhyayta cervezata, pero Espíritu Santo sonqonchis ukhupi kaspas Espíritu Santo atipanqa. Charayku iskay chunka 15 watata mana saqirqani uhyayta manaña fumanichu hinamanta kusiypi kawsakuni saludniypis allin kasankunanqa. Sapa kuti onqu kani Dios yanapawan hinapis. Chaqatapuni huchamanta lluqsispa ñuqa tarini kusiy kawsayta. Mana ñuqallachu. Ñuqapis unchaymanta pacha kay evangeliota compartispa. Zunas uyarispa simimanta kay palabrata salvación paykunapis taripanku. Kawsayninkupipis kikillantaq karqa kay zuwaykunasqa. Chanta hucha sapa karqani, chantapis watmanta paqarikuspa kunan kusiypi kawsasayku. Chay kusi chay hina hatunpuni charayku ñuqapis kay evangeliota predicaspa kasani. Hinata kawsaspa ñuqa p'unchay pastor pitukuni. Wawqi masisni paykunasqa siwarqanku imaynatachus kawsasqayta, paykuna ma creyatinkuchu pastor kasqayta. Chaqatapuni ñuqachiqa runaña kani, chantapis Diospa wawan kani, chantapis kusiypi kawsakusani. Amén. Qankunapis creenkichis kay evangeliopi sonqoykitsu ukhupi? Chayrayku Santo tatanchis wakichirqa chantapis churin Diospa munayniyta juntarqa chanta Espíritu Santo testigu hina niwanchis. Hina Bibliapi qillqasqa kasan, chay huchaqa Espíritu Santo contrampi parlan, chay huchaqa Espíritu Santo contrampi parlarin. Chay huchata Jesucristo mana pichayatinchu. Chay hucha blasfeman Espíritu Santo contrampi imata kasankay? Charayku chay huchaqa Espíritu Santo contrampi kaspa charayku kay huchaqa kikillanta kasan kay hucha ruwasqan. Charayku qaynakama ñuqanchis iglesiaman congregaspa hinapis huchachakunchis chayqa kasian Espíritu Santo contrampis ruway. Asqa runasinata tukurinku kanpis, wawqi masis kay hucha Espíritu Santo contrapi imata kasan? Kunan ch'isi Espíritu Santo niwanchis. Nillanta huchas ninkumanta saqra ruwasqan ninkumantapis manaña uktawan yuyarikusaqchu nispa niwanchis, maypachachus huchas pampachasqa kanku chay pacha manaña uywanchisqa haywanawan kanchu huchas raykuqa. Espíritu nisawanchis huchas ninkumanta saqra ruwasqan ninkumantas mana uktawan yuyarikusaqchu nispa.
Kai ninin Dios pataka puanchisña campis. Chantapis askas creenko huchasniyuq kasqankuta huchasninkuta yuyarikuspa. Paykunaqa tukurisanku hinatara huchayuq kasqankuta paykunaqa Espíritu Santo contrampi kasanku chayta ruwaspa. Chay Señor Jesucristo llawarnin paykunaqa saruy kachanku. Chaqatapuni kay hucha wañucherqa adulterarqa Jesucristo llawarnin neqta tukuy huchas limpuchasqa kasan, pampachasqaña kasan. Pero tiyan hucha mana Jesucristo kayta pichayatinchu. Kay evangeliota mana creejkunata chay huchata mana Jesucristo pampachayatinchu. Charayko San Juan libropi sohtat aqaynipi kasan pichus mana paypi creej. Kanra huchasni kay sunaqa manara creesanchu Jesuspi. Jesucristo tukuy huchasninchistaña limpuchan. Pero usuna mana creenchu kaypi chayqa Jesucristo mana paypata huchasninta pampachayatinchu. Ñuqa suyani qankuna tukuy creenaykichista Jesucristopi. Amén. Ñuqa suyani Espíritu Santo qankunata apaykachasunaykichisqta allin kawsaypi kawsakunaykichikpaq. Charayku tiyan ugni chayqan runaqta kay pachapi ruwayni imarayku kay pachapi pay kawsasan? P'unchay ñuqanchis kay pachata saqispa chantapis hanaq pachaman yaykuspa chaypi hatun premiota hap'isunchis. Chayrayku apóstol Pabloqa chay premiota hanaq pachapi kay pachapi tiyasaspa payqa kallpachakuq kay evangeliopa tukuy sunqunta hich'aq. Chay premiota pay hap'inqa hanaq pachapi chayqa mana kay pachamanta materialiswan kikinchu kasan. Chayrayku askha cristianos kay pachapi kawsaspa chay premiota suyaspa hanaq pachapi paykuna hina kawsasanku kay pachapi. Ari kawsasanku kallparikuspa sirvispa evangeliota iglesiata sirvispa. Ñuqa suyani qankuna niraq hana pachama yaykusaspa kay pachapi kawsaspa evangeliota sirvispa iglesiata sirvispa kawsanaykichikta. Mayqin negociopis mayqin llank'anapis kapusunkichis chayqa. Mayqin profesiónpis kapusunqachis chayqa, pero predicaspa kay evangeliota kawsayta atiwaqchis. Atinkichis. Charayku qankunapis kikillantataq Pedro kikin testificaspa kay evangeliota. Ñuqa suyani Dios qankunata bendicioninta qawsunaykichikta kunan orasunchis. Tata Dios pachiquyku. Kay Biblia neqta riqsi atiyku Diospaq munayninta. Diospaq munaynin santificasqa kanaykupaq. Chantapis qhawariyatirqani tarispa kay chayqa Jesucristo wañusqanta huchasninchisrayku. Bendice iglesiaykita, sirvosniykita, paykuna testificasanku kay evangeliota.
Chantapis bendice iglesia ikita pikunachus ka evangeliota hap'ejkunata. Ñuqa suyani tukuy runas kay iglesia hamuqkunata salvación tataripaspa chantapis kusiypi kawsaspa Diospaq llaqtan kanankuta. Ñuqa suyani asqa runas kay iglesia generación de fuego necta paykuna salvación tataripaspa kusiy kawsayta taripanankuta. Bendice Pastor Marcelota. Chantapis Dios bendice warminta. Chantapis Dios onqoyninta thania chichakimanta mana allinchu paykasan. Ari pastor, pastora paykuna kusipi kay pachapi kawsaspa Diospa bendicioninta hap'ispa. Gracias taqoyku Dios man Señor Jesucristo sutinpi orayku. Amén. Plan de café estaba. Y sigue la ronquerita. Me quiere venir todavía la tos. Ay, Dios.